Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinagan nga anghelo. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalakaya nakabaro. Gapu iti kinalaing kung agpili iti babae. Agingga anakamamuak iti babae, apagduyusak launay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Angelo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan ka kadiya madanagan, Angel? Manon ti taon mo, nambaro ka pailaan. Sa anak pa'y nga rod anak kabiro kiti babae, akap-kap nagak, aljon ka anakan. Saan kayo nga agpili-pili pa'y, Uncle? Nagloko ka nga ubingan. Kasano? Katsyak ti madanagan ka na kayo. At damot dita ni Auntie Cory, abalo. Ay, yak kayat ti sumsubra tinatay. Ha? Uray tadamot ti tsura na. Ti kayat ko katay balasang. Ha? At dapay nga tamangayat kada kayo abalasang? Katlakay kayon? Di nakman kantyawan ka anakan. Mas daw kan tulangin at nan napilik nga ikasar ko abalasang. Kanon to pa'y nga, Uncle? Awan serbiti kinagagat mo, tawan mo't asawam. Basta aguray kalaeng ka anakan. Nak-nak! Umayak man! Mabit laeng. Nay, anya ti masapol mo, Cory? Ay, itid ko kumaday ito'y. Kayat ko amaramanam tilinutok aginataan. Ay, inton maminsan. Saan kan ngagtaktak nga umay mangipadigo iti kumkumporme, Cory? Si Kamet, pakaragsakak mo, timang padigukin ka. Mababayinak nga rod, gaputawan mo't maipadpadigukin ka. Idinto ta si kakad kumkumporme ti umay mo itok-tok-tok amakan. Sa anak mo't nga gururay iti kasukat ti padpadigok. Mala, baka mo kamalangan. Urayam nga rod ti malukong mo ta ibalas ko laeng. Sa anak ka di apastrikan? Ay, saanan? Aguray kalaangan di tirwar. Nagulpit ka lakit di mo't tanang hilaw. Apayasan mo pinastrat ni Corey. Pinaguray mo mo't ni Jairuar. Kapatadyak kaya tamang namnaman anang. Amok nga pa naggusto na kanyak. Saan ko akayat? Anya nga, iti saan mo apangayatan kan kuana. Baroak. Siyempre, di balasang mo't ati kayat ko. Ay, kat balasang mo't ni Corey. Saan na balasang da anang? Balo. Balo. Iso akas la balasang manan, tawan kat nga rudan asawa na. Apay, saan nyo nga amaw ti pagdumaan ti balasang kan balaw nanang? Ay, makamo ka man laangan, no aglaklakay ka at tandi tasapin mo. Manang, anta nakita ka balasang akarro bayaw. Ito lang nga makitak na di abalasang di ti lugar tayo. Ni ka di Sabrina ti dakdakamatam? Sabrina gayam tinagan na. Nagpintas sa balasang. Kursonadak. Ay na, ubing pa'y dayjay Angelo. 18 laang titawon na. Arig na katawanan ni Aljon nga anak ko. Anya ko ma. Tinapatag, saan a minor di edad? Amangan no saan nakamutla kayat dayjay. Kung natiikit na, nagbakasyon dito'y takayat na amalipatan ti kaayan-ayat na takasinsina da kano. Amang ano dahil a Sabrina tinaituding a para kanyak manang. Naimbag nga oras mo, ading Sabrina. Sabong ken chocolates para ken ka. Asino ka? Apay nga among tinagan ko. Kabsat ko ni Dina akarro bayo. Iso tinagdamaga kitinagan mo. Oh, saan nakadiapastrikan? O sige, sumrag ka. Agyaman na ka ding. Agtugaw ka, manong. Agyaman na. Oh, awatam ko managiti sagot ko ken ka.
Apay asagsagutan nak iti sabong kon chocolates. Baro ka kadi? Si kamata din. Sagutan ka ayan at asawak. Baro ka? Saan asina? Wano balo? Sana din. Talaga abaruak. Tsak pa'y napadasan tinakayan ayat. Nalakayan a baro? Sanak pa'y matalakay. 40 laang matitawan ka. 18 lang titawan ko, manong. Awan mo't dakas na no kayat naklakit day. No kayat nak, ikasar ka adagos. Anya? Nagturod ka mo't nanangaram ka ni Sabrina, Uncle? Wala, takurso na dakket nga ron. Kunak kumasyak ti mangaram. Nga minunon anak mateng. Isong ay pabusoy kulangan kan ka. Saan nakamad lang ang palubusan ni manang di na nga agaram, tagan adal ka pailahan. Sa bagay matkid di, Uncle. Ala, lalaingam nga rod, ha? Tapno mapasungbat mo ni Sabrina. Naragsak ka kade, ti paragpasyarta, Sabrina. Naragsakak onay manong Anghelo. Gapukan ka? Ininot ang maliplipatak tinapasama kada kami iti kaayan ayat ko. Sungbatan na kami nan tapno agkasartan. Sige, sungbatan kan. Agpaisaw? Wan, saan ka luklukwan? Kasladyak mamati a kaayan ayat kan, Sabrina. Kunak tumot ang makaasawa ak iti balasang. So, agkasarta nga runan iti kabita na panaway. Sigurado ka nga ikasar mo dayjay a 18 anyaos. Wala nang. Isut ti kayat ko saan kita ni Cory Abalo. Hangam, aarig na. Surok akagudwa ti baet ti tawon yaw. Oray pa'y nanang. Saan nyo nga amo tayo pagsasao nga age doesn't matter? Ay na, anak ko. Ay imbag ano saan na kanto alukon dayjay a babae. Apay ko maalukon nak ngay. Saan na kumamat na dismayaan a akasta nanang? Agyaman kayo kit di tas sa anak amalakayan abaraw. Abum kaneti ko na ninanang kanyak. Anya, Imbag ka no saan nakto alukwan. apay ka no alukwan ka. Kapong ata ubing ka ama idilig kanyak. Saan ko mat ama ibaga ti mapasamak iti masakbayan, Anghelo. Ngamno ita, naragsakak, gaputada ka iti biyag ko. Nalipatak dagiti banag, amang palpaladingit kanyak. Kat ikarik, asaan ka ngagliday iti denak, Sabrina. Aramidag ti amin, tapno agragsak ka iti denak. Kumusta nga iti panagdenayo ka ni Sabrina? Awan problema manang. Naragsak kami. Nasaya at nga rod no kasta. Saan nakakadimot lang ay ikan iti pagsakitan ti ulom? Awan mat makunak ka ni Sabrina. Amo na mat tagtagibalay. Nasaya at nga rod no kasta. Saan nakakadimot lang nga an-anderen? Saan mat manang? Ay hawan gayam. Saan ka di pa'y amasikog? Awan pa'y matibagbagana. Ay kat agawa tapno makaisambot ka pa'y mat. Ni manang mat. Kaya't kumatan makita ti agbalin a kaanakaken ka. Nang runa, kat nabayagan nga awan baby iti pamilya tayo. Ayan na nga iti mangga nga ipagpagatang ko. Awan nga road. Nagsapsapulak ng awan mabirukak. Apay ang nagawid ka ngay, nga awan na biro ka mamangga. Sana timpo ti mangga ita, isaan narikat tagsapol. Imposible mo't nga awan iti palingke. Awan nga road. Kasanokat malaman iti dimagasak. No agsapa siguro, mabalin nga dapay na sapulak. Anya kamutan. Anya lakit din ti kinapatag day ta amangga. Takasla kaguranak pa'y no sa anak ang nagagatang. Ayaya, ti pagsubsubangan nyo dita. Agung ungat ni Sabrina, tawan nagatang ko amangga na nang. Anya, apay,
Masikog kan, Sabrina. Ha? Anya ti kunayo nanang? Masikog ni Sabrina. Dayta, ti may sa sinyalis ti masikog. Kayat na ti mangan itinaalsam. Ay, Sabrina, kano pa'y dyan naudi apa nagbinulan mo? Saan nga agpaiswa si Mang pati binulan ko nanang? Ay, Ah, nakasta, masikog ka. Ay, pasensyakan pa kahit. Saan kumot ngamin nga mo? Ala, saan ka madanakan? Masapak inton bigat na mapanagsapol iti mangga. mapan mula ang ipacheck up ti asawa, Angelo. Tapno sigurado. Wala nang, ipacheck up ko inton bigat. Positive na nang, masikog ni Sabrina. Ay na, maragsakan akman iti day taga-impadamag mo anak ko. Ayan nga rodan di asawam. Nagdiretso iti kwarto may, kaya't nakano ti aginana. Ay wanam ti asawam. Imbaglakit din. Nasapsapa ti panagsikog na. Makitak pa'y adumakkel ti anak yaw. Wala na nang, makita yo pa'y adumakkel kan maaw-awir yo pa'y. Lalaki ti umunang anak ta, Sabrina. Naragsa ka kadimot laang. Tana ipaayan kay ti anak. Siyempre agyaman nakta-dimteng kay ti biyag ko. Kunak lakit tinodya kon mapadasan ti maandaan iti anak. Kat, agyaman akmatkan ka, Angelo. Agsipot ta nasingpot ka kanyak. Kan, oray ni nanang, nasingpot kanyak. Sa anak anarigatan anak itinunos kan kuhana. Nasingpet ni nanang ko, kan nasingpet kamet. Iso nga agkatunusan kayo. Sa tino man ang tinaggap-gapwam, Sabrina. Saan ka na matatao di ti balay? Mabaybay amon ti anak ta. Ninanang mutlat tan ti patpatudunam ang mga asikaso iti anak ta. Kaya't ka akasarita, Angelo. Ada pagsaritaan ta. Kat sabay lako mata maawatan nak. Anya ti pagsaritaan ta. Pakawanan nak. Ngam, nagsinubyan kamin iti kaayan-ayat ko. Isupay laang ti ay-ayatak, Angelo. Sapay lako mata palubusan nak. Saan abale? Saan ko nga alaan ti anak ta? Ibatik kan ka ti anak ta. Nagkasarta, Sabrina. Uray pa'y nagkasarta. Apay, idaron nak. Pangasim ko, mamet. Saan nakapanawan? Sumurot akon ka ni Adrian, Angelo. Isu ti pudpud no nga ay ayatak. Kat kidawag ti pan nakaawat mo kanya. Huston day ta panagininom mo, Angelo. Pinalubusam ti asawam apimanaw. Sa ita, agbarbartag ka. Anya ti kayat yung araminek na. Saan ko palubusan, ngam amok mat sa nasakti ninaon ti puso na? Idarum mo nga raw, iti kasta, agtal na ti panunot mo. Sana nanang, kasi mat ti asawak na makulong. Anya ti amok na agsublin tumot lang kanya. Ay na, anak ko. Saan mo nanamdamaan nga agsublikan ka? Tinapatag, adda na anak mo. Wala nang, hanggang nasakit lata tinakam ko. Amok asan ang makaaw-awir ni nanang mo ta masakit. Ay, kayat mo ta siyak pailang ti mga awir iti anak mo. Saanan ko rin? Siyaklagan ti mga awir. Aging ka di itakat na atap ka pailaang kanyak, Angelo. At daaklaang dito'y anak kasaga na amangayat kan ka. Pasensyakan. Hanggang pagayam lang ti pangibilbilangak kan ka. Sige nga, Rod. Awan maaramidak no day tatirik nam, Angelo. Aging ka di ita, kat saan mo ang masursuro nga ayatan ni Kore. Amoy man. Manipod pa hindi kat saan ko akayat ni Cory. Nasingpot ni Kore, anak ko.
Payasan mo akayat nga dakadwam amang padakkel iti putot mo. Kasanon, nagsubli ni Sabrina. Nukas pangarigan agsuble, awatampay ka day. Anya a klase iti babae iti kayat mo. Tay maiturod na kayo apanawan iti anak mo. Wano, tay babae anak kasagana ang mga iwan ka. Ken kastamutan iti putot mo. Nana, Bakit ako na Angelo? Kasapulam ti kaduam amang padakkel iti anak mo. Tay babae ang mapagtalkan ken saan na kanto apanawan. Iso apangaasim, taag panunot ka kuma. Mano natawan tinapalabas, ngem saanin na nagsubli kanyak ti asawak, Mr. Lonely. Agingga nga impulang ni nanang ti bulod na abiyag. Idjayak ang nakapanunot, ket inarem ko ni Cory. Ket ita, isun, ti kadwami dito'y balay, iti anak ko. Tuy pagayam mo, Angelo. Agyaman nakpagayam Angelo, iti dito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, awan ti tao, nga agbiag nga agmaymesa. Saan ka ang mapabasol, no nagbirok kamet iti katakunay-nay mo iti biyag. Alakastan, ket sapay lakuma, tanaragsak, ti panagdenayo kini Cory. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Angelo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MBBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.